nasi goreng. Pedes guys. Hai guys, welcome back di mini vlog aku di Korea. Ini panas banget Korea guys, panas banget. Aku mau belanja tapi karena besok anak-anak datang, waktunya untuk kalau anak-anak udah datang, gua harus nurutin apa kemauan anak-anak gue. Untuk anak-anak gue belum datang, gua harus nurutin apa kemauan gue. Oke, paham? Mau makan apa? Kemarin kayaknya banyak deh makanan, di mana ya? Pesen Korea mulu, Vietnam aja deh. I like to be educated. No pork, no lard. This one, no pork, right? No pork. Only beef. Oh, beef only beef. Yeah, this is beef. Okay. Mau. This is what? Spicy? Spicy. Oh yeah. Only beef. Only beef also. Beef. Yeah, Mau boleh. ini. One, medium, one. Itu apa? Ada nasi goreng. Ada. Ini this one. Ya. Oke. Gimana sih ini? Makan guys. Wow. Sumpah mata gua kayak burem. Film udah fix syuting tanggal 9. Apa? I wish I knew. But I'm so frustrated. Masa nggak ada gue? Gue udah bilang. Kita tanggal 6 nyampe jam berapa sih? 8 malam. Dan tanggal 7 gitu, masa nggak ada gue? Gue bilangin Mas Hanung deh. Tanggal 7 gue gituin. Bilangin nih kita nggak mau ah.
Betul. Dagingnya empuk banget. Pedesnya Korea sama pedesnya Jepang itu beda. Kalau pedesnya Korea tuh bener-bener pedes. Kalau pedesnya Jepang ya udah standarnya segitu, nggak pedes-pedes banget. Tapi kalau Korea pedesnya, kalau Korea pedes. Itu lemak gue. Pedes guys. Gue lupa kalau ini gue habis diisi lemak, tadi gue pencet-pencet anjing. Beginilah kalau jadi perempuan, ada yang kurang ditambahin, ada yang kurang ditambahin. Pedes, beneran. Sambal ini pedes. Ya guys, kenyang dan pedes. Yuk kita belanja. Hah? Jadi belakangnya lebih dekat dari gitu. Can I try this? 26 or 24? Oh, 36 you have? 36. Yeah.